بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتا هبدرس تمك أنا فتح المعين أبو لبت إخاخول درس الزسان صحبيل خياخول سجده بياخول بيتسون باقال نخيتا تصالولغو نخيتا تبسب درس دا تصلانا دو إمام استناخر خيروچي غوريو إمام يجي أدلنا كاكوالوغوچي جيو دوب أتصبسب التحياتول تون يجي مهدينجي تون قوچون جيو فريضة يبجول دا خورخينچ أوناناني دوش جيو واچينين أبونت أدو سنين أبون سنة تبوك إنا خورقا خان دوت أتصبسب التحياتول تساليزي يجي مهدينة تساليزي أي التحياتول جي قوچون دو فريضة يبجول دا خورخون هيچ أوناناني أي وخونچون جيگيويت أونچون هيچ أو سادوراق ألدگشونت أدو سنة سنة تبوكيرا دوسي يدينگو مهدينجي قوچون أو جيجي عدو ندو خيال دشون هيچو هما خاك أسرق الدشانا جيندا مهدينة قوچار بخي هما خاك يسي سنة تبوغين أبون جيو دوب مهدينة ساليال دي تاده وسيني تنگي ساهل خياخوغي سجده عبيلين أبون دو جيو عقار دوك انواتناناني دوب أتصبس التحياتول تياخو سورة الدا وخونچ يال دا عقار خنوك ان تاده وسنانيغو قوچنگي قوچون التحياتول تساليزي خدو وخونچ يال دا عقار خنوك أراچي ألدگشون أدوسنغو التحياتول تساليزي هما خاك هيس خاويل خياخو سجده عبيليناون هدينغو ركوع خو عرقخيال دشاراچيت أدوسناني مهدينة قوچاراچي او سجدال ديناو قرغو ركوع خو عرقخيال دشاراچي غو جيو أدوسني سنة بوگين أبورا ميخاك دوت أدوسر ميخاك غوسكي خاويل خياخو سجده عبيليناون إلا صحادوگي نخيتت صلانا سنة بوگين أبون خاويل خياخو سجده عبيزي سنة راعبوك أغوب يجد أدب ركنو خنبوك أغوب جيب جندر باك ألدس سوگيدا باك ألد بوسيال دخون كاك بات أولخولاري بهدنا الله عبيزت أدب يجي سنة تبجو جندر باك ألدس سوگيدا باك ألد بوسيال دخون هما خاكي سهويل خياخو سجده عبيزي سنة تبوگيناون هيك معنى قولارو دوب مثال لكي بوسو نخيت سابوراب التحياتول تسالي يجي الحمد تسالي جندر باك كوري باك ألد بوسناني سهويل خياخو سجده عبيزي سنة تبوگين أبو ربجوك معنى قولارو دوب التحياتول يجي الحم جندر باك ألد تسالي چوگون تيز بهولين أبو رمعنا نخيت خالله هدينان جندر باك ألد تسالي چوگون دوس الحم تانن نبوغن غسل كاك بات أولخولبخي يب درسل أخير ألدگي نخيت ست صلانا دوب حبيزي الگورل سوگيدال لوگبوتسا حبيزي أدب ركنو خمبوگيب پیشا نقل أبونا نغوس كاكيخ جيب حبيزي قالخ گورب پیشا يلدخون جيب حبيزي أدب سنگ ركنو جيب جندر باك ألدا ست سوگيدا باك ألدا بوسي يلدخون غوخ بوغن حبيخ كاك بات أولخولينابون أي أس ركوع يجي سجده جندر باك گور باك ألدا بوغن بوسناني كاك بات أولخولينابون يدينگو نخيت ست صلانا جندر رعيالدا سور خباخانين أبون كاك بات أولخولارب جو جندر باك ألدا ست سوگيدا باك ألدا بوسناني ساوير خياخو سجده بيزي سنة تبوگين أبو رب رعيالدا سور خباخانين أبون جيب سوگيدا باك ألدا بوسناني كاك بات أولخولب جو سلام قيال درخون سلام قيين اخيت سابونا جندر باك گور باك ألدغوز سلام قيوناناني كاكي دا جانب وصول كاك بات أولخولين نابون هدينگو كاك بوخيناخو الله أكبر جي جندر باك گور باك ألدغوز الله أكبر أبوناني دو كاك بوخيناخو الله أكبر أخو قصل دا هما خاكي هسول كاك بات أولخولين نابون هلا سحدوبگي زين الدين قالبوغو جند الله گور حياس ولسهوي ما يبطل عمده لا هو أي سهو هدينگو سهوي الخياخو سجده عبيزي سنة تبوگيلا جنسا كاك بالوگو چياس بوغن بيا كاك بات أولخولبجو حج أغن هبوناناني يخيگي مثال نخيت سحب ساعت الله اس قامت هناني تساليزي بوغو اما حج أغن هبوناناني كاك بات أولخولبجو هب هبونينگامو سهوي الخياخو سجده عبيزي كولاريل أي حج أغن هبوناناني كاك بات أولخولبجو چياس هبوناناني نخيت سايخو بيانگي خدوسن تساليزي بوغو الله اس قامتاناني هما خاك او سهوي الخياخو سجده عبيلاريل اما بوغن هبيا كاك بات أولخولبجو چياس حج أغبوناني قوچ
qochon habunanani ema khayx o sahvil khayx o sujda abize sunata bugila katatwili ruknin qasirin bolqun habiyakh kak batul habuleb khozabuleb joshijin abunani qoqab ruknu as khalat habiyal dereshonil ay sami Allahu liman hamida abun ituncheygi edingo qiabgo sujda aldor qocheygi heb qiabgo qoqab ruknu bugu heb qiabgo gos bolqun kak baluge chias khalat habunanani ora tsalize rikhi zarura duaaldasa khalat gosol harunanani heb qiabgo ruknu dosu kak batul kholila eledinan heb qiabgo ruknu gos khalat habunani hachogun ay sami Allahu liman hamida abun itunchara mekhay oba tsalul dua gitsalun gos hachogun gob khalat habun yagi qiabgo sujda alda qochara chias oba tsalul zikru dua gitsalun osob khalat habuna hachogun hema khakhi sahwir khiyakho sujda abize sunat habugila wa qalili kalamin wa uklin edingo dahab kalama biyal dereshonila ay yana tut alibin abulebt ekhalda khalbugo qigo khab gorai abul bugas edinan qigo khab gorai chias khakikh boqun abunanani heso kak batul khulil amma khachogun gosob abunanani kak batul khularila jivgo sahwil khiyakho sujda bilila salam qiyallatsebe edingo dahab khanayal dereshongila khakikh chi dahab khananani osu kak batul khulila boqun go dahab khananani khakikh osu kak batul khulila amma qochon go khananani khakikh khachogun hema khakh go sahwil khiyakho sujda bilila kak batul khularila wa ziyadati ruknin fi'liyin لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 وسجد للسهو وقيس به غيره هدينغو فعليا الله أبيزي أدب ركنو غورب تسوغيدا لوغبوتسا هبيزي أدب خنو بوغب ركنو أدت سيكنا بنانني مثلا خبوسون خبابيل سجدا بولوغاس هدينان خبابيل سجدا وس بولقن هبونانني هسو كاك باتول خليل أما خاچ أغون قوچون وس خبابيل سجدا abunani edinan fi'liya pishakhun bu gebruknut adet sikin abunani khach ogon kakbat okhlarela amma sahwil khiyakho sujda abelela she edinan fi'liya pishakhun bu gebruknu khach ogon chiast adet sikin abunani kakikh sahwil khiyakho sujda biz sunat abu gebin abunanani shegore khil awaraga sallallahu alayhi wa sallamas qade kakbanela shugorakat tingi awaraga sallallahu alayhi wa sallamas sahwil khiyakho sujda ge abunela ay khach ogun awaragas sallallahu alayhi wa sallamas qade kak shugo rak'at banila sengi sahwil khiyakho sujdagi awaragas sallallahu alayhi wa sallamas abunila ekhiyalo dob pishakhum bu gebruknu qade tsiqin abunani khach ogun sahwil khiyakho sujda bize sunat abugila heb hadis halda bortsanila tsogidab ay fi'liya pishakhum bu gebruknu khach ogun qade tsiqin abunani sahwil khiyakho sujda bize sunat abugin abura bra'yal dakhun helda borchun heb hadis halda borchun chogidabgi oldar qon sunat abugila sahwir khiyakho sujda bize ay dob qoqaruknu khalat habi buk agob khach ogun yakhnani dahab khanay buk agob khach ogun kakikh yagi dahab khalam habi buk a hel kinal gojo dob hadis halda borchun nekhet saat salon khiyalo sunat abugila khach ogun heljal harunanani sahwil khiyakho sujda bize salam qilaldat sebe wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahuhu aydan ka kalamin kathirin anji gorkha bakhanin abul bugo zainuddin sajinda Allah gurhayas bolqun habiyakh kak batul khulebjo khach ogun habunanin abun nekhetset salana sahwil khiyakho sujda bize sunat abuginabun he bolqun habunanani kak batul habulebjo abura brayal dasa gorkha bakhanila khach ogun habunani hedingo kak batul habulebjo ay khach ogun habunanani kak batul habulebjo chia sabunanani sahwil khiyakho sujda habize kolarila shegorekhi khach ogun habiyal dakhun go kakidas qati unekhi da kak osubat u harame khach sahwil khiyakho sujda habize kolaril misala kheboson khach ogun habunanani kaki chojo chias kak khozabulebjo shijin abunani emerav kalamal derekhun ay un qoshu gorai gos abunani kaki khach ogun abunani ge kak khozabulil hednan kak khozaburo me khach gos sengi sahwil khiyakho sujda habize kolaril wama la yubtilu sahuhu wala amduhu kal fi'li al qalili wal iltifati fala yasjudu li sahwihi wala li amdihi edingo gorkhe bakhanila bolqun habiya kak batul habule
jo kach ogun habi aldakhun chia sahwil khia khu sujda abize kolin abu rab joldasa gor khaba khanila kach ogun habunanigi boqun habunanigi khak jinsa batul abular rebjo khoza abular rebjo misala kheboson daha pisha ana tot alibin abulat ekhalda khalibugo igo galial derekhonil daha pisha kolibugo igo gali sok igo gali chias boqun yagi kach ogum bosanani kakik hema khakhi gos sahwil khia khu sujda abize kolarilla edingo humeral dakhun khanara khoabra khalde ussanani hema khakhi hes hedinan humer khanara khoabra khalde busin abunani hekh boqun abumuqa kach ogum abumuqa hekh sahwil khia khu sujda abize adabularilla singi sahwil khia khu sujda abilarin abun khalibu gozanu dinitsa hagabjo boqun habiyakh buqa kach ogun habiyakh buqa khak vatulabularabjo boqun abumuqa gosob yagi kach ogun abumuqa hedinan boqun habich umukina kholubuqa yagi boqun habiyakh kholubuqa gos hagabjo habiyal dakhun sahwil khia khu sujda habilaril khak vatulabularabjo kach ogun habunanigi khan habunanigi boqun habunanigi walishakin fima sallahu wahtamala ziyadatan edingo sahwil khia khu sujda abize sunat habugo khak balugochi jinsa barabjo khu shakhananani ay dun shakhulugo ditsa khagora kaadai un qora kaadai banadain abun dun shaktaru logonani obtsikene geres buge khiditsa barab rakaat ditsa hadustan sorakat ade bayal dakhun sorakat ade baze kolab khidal awara rasul sallallahu alayhi wa sallam asu hadis bukina kholo yana tut alibin abulebt ekhalda jib khalabuge nojor tsoni gasul jindir shakik karame khakhila kakikhin abulugo awara rasul sallallahu alayhi wa sallam singi jinda khachonani jinsa barab rakaat khabgo rakaat dai banadainabun un qora kaat banadainabun os jindir shakhin akhebos hela jinda yaqingo khale bukhana bosenabun singi sam qilaldat sebek iga go sujda abilinabun hedinan jinsa barab joekhu shakhi chia sukanani go rakaat ade tsikene geres buge khida os shugor rakaat ki izres buge khidal singi os sahwil khiyakhu sujda abilila hedinan shakhi karochias لأنه إن كان زائدا فالسجود لزيادته شيء سهول خياخو سجدا بلي من أبناني كاكبالو جيشياسو شاكي كاناني جين سبار ركعتخوك شغوري خيلا غوص بازق خموغي ade baze koleb khida gos rakaat khaggo rakaatish un qorakaatish in sabara bin awun chi shaktar lugonani gos rakaat jinset ade baze koleb khidal ekhiyolo gos shakegun sadaq barab jo jik sik umadhanani ay ade sik gos rakaat bayal dekhun ade sik umadhanani sahwil khiyakhu sujda sik ya khala billil ay un qorakaat buge khakil osu shakikana jin sabana dai khaggo dai un qoday rakaat rakaat gos ade baze koleb khidal shakina khire khun yaqina bosun ekhiyolo sengi o jindi shakegun sada gos barabjo o sik karabatnani ay shugura kat hizres buge khido gosul ekhiyolo o sengi sahwil khakhu sujda bi bukenila gob sikun jinsa rakaat bayakhe bukenila shegore khi gosla khachogun khida ob kolu buge wa illa fali taraddud al mujib li dha'f an niyati hedin hechunani la ay gosul gob rakaat al sikun khechunani shakhi jinda karab gosul rakaat al ade gos rakaat bayal dakhun gosul gob rakaat un qora kaatal satsikin chunani sahwil khakhu sujda shibi zabulabin abunanani dosu shakhi ke khalo do shakhi khit adabulab kakbaloge chiasul niyat kakbaloge chiasul shakhi kel dakhun gos adabulila usul niyat zaif abulila usul an qodi kakhi khosu bukunarila niyat khul o kakbaloge chi shaktaranani ekhiyalo kakbaloge shaktaranani jin sabarab khabgoish un qoish abun gos singi rakaat adegi bala edingo sahwil khiyakhu sujda ge abelila goso gob tsikumathanani sahwil khiyakhu sujda tsikara khebukinla rakat tsikyakhe tsikumati onani go shaktari yakhe ulubukinla sahwil khiyakhu sujda dob shaktari yakhe kakbalu gechiya sunniyat zaifa bulab slabiya bulab falaw shakka asalla thalathan am arba'an mathalan ata bi rak'atin li'anna al-asla adamu fi'liha tingin abulugo zainuddin sajinda Allah gun hayas to kak baloge chi jiu shaktaranani jinsa khaggo rakaat dai banadai nabon yagi un qora kaat dai banadai nabon misalla kheboson os singi rakaat ade balila shegore khila aslubuk ina kholo glavni jo bogela gosgob habun koti un qora kaat jinsa jige bankoti bogel ay don shaktaru logonani dit khaggo dai
bana da rakat un qoday bana da inabun ditsa 4 rakat ad tsikina bililla shegorehi aslu bugela ditsa gob un qorakat bankoti habunkoti wa yasudu lisahwi wa in zala shakkuhu qabla salamihi bi an tadhakkara qablahu annaha rabi'atun litaraddudi fi ziyadatiha sengi godinan shak sharme khajin sabar rakat un qorakat da bana da inabun khab rakat bana da inabun 4 rakat ad balin abunan nikhetsa sengi sahwil khaykhus sujda gabilin abulubugo zainuddinitsa jind Allah gur hayas ghusul ay godinan shaktara ro chiasu shakit asa ananani gitsin salam qelal datsebe salam qelal sebe shakidit asa ananani gitsin sahwil khaykhus sujda abize sunata bugil ay salam qelal sebe dit sogob 4 rakat adgabun dir ob shakit asa anani serano gi sunata bugil die sahwil khaykhus sujda abize kin ghusul shakit asab unibin abunani asta raqal da sholubugo salam qelal sebe jin sabara rakat abun qabla kat bugin am shakit asa nasul tun wach ana shaktari zige shaktarun 4 rakat adbayalde 4 rakat ditset adaban anji gob barabar rakat dir un qabla bugo gorin abun didarak alde shona salam qelal datsebe godina raqal de shona nigitsin sahil khiyakul sujda abize sunata bugila sheynan abunani go shaktari lauk ena khiyallo bugila gob jinsa barab rakat tsikum bamathilin abun godina shaki khida usu kumuk arab ikhiyallo o sengi sahil khiyakul sujda abilil wala yarji'u fi fi'liha ila dhannihi wala ila qawli ghayrihi aw fi'lihi wa in kanu jam'an kathiran lam yablughu adad at-tawaturi to shaktara lochi jin sogob 4 rakat adbayakhush jiv usinarila jin dir raqal de karab joyal ay don shaktarunuk ana dit sa khagora kat taybana dainabun un qorakat taybana dainabun don shaktara lochi dit raqal de karab joyal de don usinarila dit sogob rakat sot adbalil dit raqal kolubu gah bamathil sabinabun godina raqal de karab joyal de adu usinarila balila 4 rakat edingo tsogida surai alde usinarila go ay shaki karochi khagora kat taybana dainabun un qorakat taybana dainam shaktara lochi tsogida surai alde go usinaril 4 rakat bazi kort adinabun tsogidas abunani aw shaki karochi do surai alde go usinaril edingo tsogida sul pishayal de go usinarila misala khebosun asasadaq kakbaluk an tsogidaw sengi oski 4 rakat adebach ojinde gihab osu ademuk ene kolin abun oldagi go usinaril osu pishayal de go usinaril go jiv goreu shaki karochi goreu tsogidal emeral chayr ugonani gitsin hagazu ra'yal de go usinaril gol tawaturashul dikenal de rahunech eban zamanech ay emeral jamaat jal gol jo abiyal de khun heresi harize resbuk unarel anser dikenal de gol adamal shun hech eban zamanech gol abu rabjoyxu nekize do behularil ay shaki karochi khagora katay banjita un qora katay banadain abun shaki karochi gol emeral jamaat jal heresi hariyal khul dikenal de shun hech eban zamanech gozu nekize go behularil ama go godinan jal heresi harize resbuk unare beul khiyal de dikenal de shunatan gol jamaat hema khak goz abunanani dotsa un qora kat bana 4 rakat bazi kolarin abunanani hema khak gozu enekililego hechunanani enekilarilegozuk alas nekhe tawfiq egi tsalara bi ilmi olda amal abize helda naqrikhine nekhetsa habdar sanibtana walhamdulillahi rabbil alamin